bong chol tàu cái lại Google ní bong này bong nói bong chol tàu Google ní tàu mà bong mình vay Gemini rồi có nhâm vô tàu Gemini đó bạn vô chat GPT rồi Gemini mà nè bong này cái lại ní bong download ở nắng chol tu sạp đại bà nhưng mà là GPT rồi bà GPT các bạn chắc bong vay chol GPT hay bong mình miền về bong download đối với mình load mà lợi ekran năng mình trang bong vì miền lợi á bong chạy lơ việt bạn chạy lơ việt hái nhẹ bong cho mở đó đời xa nhầm bọt bàn miền nào lỡ bong chạy từ lơ việt hái bong nè vì miền logo nó bong chạy lơ logo bong viên nào lỡ ekran á bong và về bong chạy tới này bong như bong chấm mở bong chạy cái này vì chạy màu à cụ thể dân mình chạy Gemini nữa tờ lớn này bong miền chúng ta có miền rụp micro mùi mà nhầm chạy bà khơi nhé bong khơi bong chạp đam chạy lơ micro bong chạp đam vậy bong chạp đam riệp bịa vậy này chạy lơ vía dùng anh này chạy lơ vía là thá Good morning sir này bong chạp sẽ đam vía bong nhầm bên mỏi này nè nhảy việc good morning mà nhau là nhập bạc sầm lệ How are you today? I'm doing well. Nè Thank you for asking. Nè It's a pleasant morning, Phnom Penh. Nè How are things on your end? Bong khơi nhé This morning I would like to talk to you. Bong khơi đạp I'm here and ready to talk whenever you are. Bong lừa What's on your mind this morning? I would like to practice my English with you. That sounds like a wonderful idea. I'm happy to help you practice your English. What would you like to focus on today? We could have a general conversation about your interests. Discuss a specific topic you're curious about. Work on grammar or vocabulary. Practice your pronunciation, though I can give feedback verbally. Role play different scenarios. Just let me know what you think would be most helpful for you. I'm looking forward to our conversation. I would like to take one topic about describing my city. Excellent choice. Describing your city is a great way to practice your English. I'm in Phnom Penh right now, so perhaps you're here too. Tell me about your city. You could consider things like location and size. Where is it located? Is it big or small? Atmosphere and culture. What's the general vibe? Is it lively, relaxed, modern, traditional? What are some aspects of the local culture? Landmarks and interesting places. What are some notable things to see or do? Daily life. What's it like for people living there? What's the pace of life? Your personal feelings. What do you like or dislike about your city? Take your time and tell me whatever comes to mind. I'm eager to hear about it. Bong lừaฉลายmột nhầm với nhé vì bây giờ liền thành dương cua thừa mày chẳng á bong chẳng á bà nắng ấy bong được kia bà năng bong hai cũng nên nè ok che bong về nấu khổng ní vào giờ đàn che mà tham describing còn nhầm đá bong thầy nhé nè describing people ở nghĩa my city describing yeah describing but describing by the people ở nghĩa my city please the city yeah writeบอกได้ยังบ้างplease write recall บาท ไม่เจ็ด บาทอันนี้บอกนะ please write like 10 sentences นี่บอกgiá nó dành cho máu mẹ sentences about the city mà bị ai onบอกนะนี่
ចឹងក្នុង city មុននឹងគេពីពណ៌នេះគេធ្វើមួយខ្លះមិញខ្ញុំឲ្យវានិយាយឲ្យស្ដាប់វាឲ្យយើងរៀបចំនិយាយទៅកាន់វាហើយបងយកមើលក្នុងនេះមកមើលវា describing about the city នេះបងឃើញវា describe នេះបងឃើញហើយនេះខ្ញុំដាក់មិញ10 sentence បងភ្នំពេញបងឃើញនេះវាដាក់មកមើលបងឃើញនេះបងមើលខ្ញុំអានយើងអានបានភ្នំពេញ the vibrant capital of Cambodia sit at the confluence of the Mekong, Tonle Sap, and Basa River. This bustling city serves as national, political, economic, and cultural heart. One known as the Pearl of Asia. បងប្អូនហើយវាឧទាហរណ៍មកល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែវាទៅសេបែបពិបាកបែបលំដាប់ខ្ពស់បងណាអញ្ចឹងបងឃើញវាលំដាប់ខ្ពស់ពេកបងដាក់ថា simple sentence សិនអញ្ចឹងវាសរសេរមកនេះបងឃើញទេអញ្ចឹងបងដាក់ម្ដងទៀតបាទបងដាក់ write about write sentence about city use simple sentence use simple sentence បាទ sentence ឬក៏បងបាទតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យវាប្រើបាពេកបងណាដោយសារហ្នឹងសម្រាប់យើងកម្រិតនេះម្ដងទៀតទៅទៀតហើយនេះបងឃើញទេវាទៅសេសាមញ្ញមកវិញបងឃើញទេនេះPhnom Penh is the capital of Cambodia. It is a busy city. Three rivers meet here. The city has old and new building. The royal palace is very beautiful. You can see silver at the silver pagoda. There are markets with many things to buy. You can eat tasty food on the street. Wat Phnom is a temple on a hill. The riverside has many restaurants. Phnom Penh is interesting city to visit. បងឃើញទេបងឃើញវាសាមញ្ញទេបងប្រើវាសាមញ្ញឥឡូវអត់សាមញ្ញទេបងឥឡូវណាឥឡូវវាប្រើលក្ខណៈចង់ចូលយើងផ្នែកអគ្គមគ្គទេសទេសចរគេនិយាយបែបហ្នឹងបានបងណាយកឥឡូវអញ្ចឹងនេះជារបៀបដែលបងរៀនបន្ថែមហើយដល់បើសិនជាក្នុងនេះយើងនិយាយឆ្លងឆ្លើយវាបានតែក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយអត់បានខ្ញុំអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃបងណាប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីនិយាយឲ្យវាអានឲ្យយើងស្ដាប់ទៀតបើខ្ញុំសាកក្នុងនេះដើម្បីឲ្យបងនៅទំនេរបងនិយាយមួយវានេះខ្ញុំដាក់ចូលមកនេះខ្ញុំអាននេះឲ្យវាស្ដាប់ដងទៀត Please describe the city. Write 10 sentences about the city. You'd like me to describe Phnom Penh in 10 sentences? I can certainly do that. Here's a glimpse of the city I'm currently experiencing. Phnom Penh, the vibrant capital of Cambodia, sits at the confluence of the mighty Mekong and Tonle Sap rivers. The city is a captivating blend of historical grandeur and modern energy. Ornate royal palaces and ancient temples stand as testaments to its rich past. Okay បង Bustling markets overflow with បងឃើញនេះនៅក្នុងនេះវាអានឲ្យបងណាបាទវាបាទខ្ញុំប្រាប់ថាបងឯងខាងអ្នកទៅសេឲ្យខ្ញុំវិញមកទៅសេស្តៀងអាហ្នឹងដូចគ្នាបាទវាបាទហ្នឹងហើយយើងមើលតាមហ្នឹងយើងវាឲ្យយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យវាឧទាហរណ៍វិញណាបងណាហ្នឹងនេះមើលមកនេះគេដាក់ Phnom Penh the vibrant capital of Cambodia sit at the confluence of the mighty Mekong and Tonle Sap River អូខេអញ្ចឹងស្តៀងឥឡូវនេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនពីរនេះម៉ាស៊ីនវាចេញមកស្តៀងគ្នាតិចតែអត់ដូចគ្នាសោះទេបងអត់ដូចទេបងឃើញទេបាទនេះ very good បងអាហ្នឹងវារបៀបនេះបងរៀនឲ្យ AI ជួយរៀនបងសួរវាទៀតថាឥឡូវយើងអាហ្នឹងចប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកពិពណ៌នាអូខេខ្ញុំនិយាយថា Now I would like to talk to you about the family. All right, let's talk about family. This is a topic close to many people's hearts.
To get us started, perhaps you could tell me a little bit about your own family. You could consider some of these questions. Who are the members of your immediate family? Do you have any siblings? What are some of your favorite things to do together as a family? What are some important values in your family? Do you have a large extended family? Of course, feel free to share whatever you feel comfortable sharing. I'm here to listen and learn. អូខេបងណាហើយហើយបងអញ្ចឹងមានន័យថាបងរៀនស្ដាប់វាឲ្យយើងដូរមនុស្សនឹងចេញក៏បានបងចង់ស្ដាប់សំឡេងស្រីវិញក៏បាន ចា បាទដូរចូលជាស្រីវិញបងប្រុសហើយសំឡេងតុងផ្សេងពីនឹងក៏បាន បាទ បាទបងប៉ុន្ ច តែ ោលយឺតបាន ហើយយឺតក៏បានដែរសំឡេងយឺតក៏បានដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងល្មមបងប៉ុណ្ណឹងណាបាទ អន្តើយើងក្រាប់វា បាទប្រាប់វាបងប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលវានិយាយហ្នឹងវាចេញអក្សរមកតែបងអត់អីទេយើងមើលផងអីផងទៅណាបងអនុវត្តតាមហ្នឹងតែបងស្ដាប់បានអត់មើលតាមហ្នឹងនឹងជារបៀបរៀនពីពរនីឥឡូវបងនិយាយមិញខ្ញុំទី1មិញខ្ញុំនិយាយពីទីក្រុងទី2ទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងវាបញ្យល់ថាដើម្បីនិយាយពីក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងគួរធ្វើចេះនេះបងសួរវាមកនេះដាក់ចេះមកនេះខ្ញុំដូរដល់ចេះវិញនេះប៉ុន្តែអានោះឲ្យយើងនិយាយបែបហ្នឹងទៅ describe about the family បងដូរដល់ចេះវិញមកបងឃើញនេះ family family yes describe the family please write sentence about the family នេះដាក់ឲ្យវាដាក់មកយើងរៀនមើលវាបងបាទ family ដល់បងរៀន describe នេះដល់ click ចូលមកបង click មកនេះបង simple sentence គេនេះ my family in yes my family is important to me there are 4 people in my family my mother is kind and caring my father is funny and strong I have 1 sibling my sibling is younger than me blue yeah sibling ស្អីផ្លេច បងប្អូនបង្កើតបង អូ sibling បាទ បងប្អូន we បាទទៅ we live in a small house we eat meal together every day we like to play game on weekend we help each other when we need it I love my family very much បងឃើញទេ try now ឲ្យយើង try now នេះ ឲ្យយើង try now ឃើញទេវាយកមកនេះពាក្យវាបង this family is very close yes close ស្អីគូ close ចិត្តស្និទ្ធបង close ចិត្តស្និទ្ធ អូចិត្តស្និទ្ធ បាទ close ជាគុណនាមប្រែចិត្តស្និទ្ធបើគេយស័ព្ទប្រែថាបិទ close the window close the door នេះជាគុណនាមប្រែថាចិត្តស្និទ្ធបងឃើញហើយបងរៀនតែជាមួយតែ AI ហ្នឹងរៀនទៅណាមិនអស់សំឡេងចាំខ្ញុំចប់អាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងអំពីរបៀបធ្វើត្រាប់តាមតង់បរទេសហើយនឹងរបៀបបងមានតឥឡូវខ្ញុំគួរប្រមូលយក ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងណា យ៉ាគូ ប្រៀបលាបងមានស្អែកទៀតអញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទ no see you on Monday បាទតែបងមានកាយបងឆាតជជែកគ្នាបានបងណាបាទ yeah thank you បានបងប្រៀបលាបងបាទ yeah បាទ